Varpar RC channel clear tu le ngai thatu zong te chibai ule US President early voting an tranta Trump din mun atha chau zel US President in than ni chu November ninga ani a cholkar ni tha chau hun a om to a chuti rual chuan state then khata early vote an thak tranta der maile nimin pia mai khan Virginia early voting an tranta a ma se Virginia hi Democratic Party tam ne na ani wangin tu ma in an bengkhon lem lo ma se battleground state zinga pakhat Georgia a early voting an han tran meu chuan ngai ven a hlo hle maya vote thak tu te po an phur khopa an in tlar put ringot mayani ani khatna a vote nuai thum sing ni sang riat atla a hei hi sang ni som nia early vote tla a yin ale ni ayin atam zok ani sang ni som ni khan early vote nuai khat sing thum sang ruk atla thunga a hun lai khat chuan tla tha an ti hle na chungin kumin chu atluk lo hle ani Georgia a hian ni chungin early vote nuai nga sing riat chuang atla ani hemi hian a en tir chu voter te an phur hle a party pani po an tang hle ti hi ani Georgia hian electoral voter som peruk aneya hemi state a ne tu ni hi apoimo mani Georgia hi sang ni som pani khan Mitt Romney an ne na achanga ma seram puma Obama a ne zau talawa sang ni som peruk khan Truman Clinton a ne a sang ni som nia ero chuan vote sing ni vel chawin Biden a ne talo ani kha Paul Tambera chuan Truman point khat lekin Harris a thawa an in ne tok hle tura ngai ani ma se Georgia hi Republican Governor Republican Secretary of State le Republican Majority Assembly omna ani wangin Truman an ne be sei ani a ma se an in thau viau orin om lo thung ani tholeni Georgia early vote an thak ni che hian Utah state a po thak tran ve ani a ma se Utah hi US state sen berzinga mi ani a an state officiala te beratang alian berthleng Democratic omlem lo na ani awangin thamabel chung sa a ngai ani thotan ni khan Colorado a mela vote an thak tran ve a Colorado po hi Democratic chakna ani a P Harris i tlingei turarin ani North Carolina a po early vote an thak tran ve a ma se Helena thipui an tornat ema wangin mitam takin vote thak po an ngai ven thelawani North Carolina hi battleground state ani a pola Truman 0.7 chawin ma arhuayani he state hi Republican ne na ani thrina ma se pem tharte wangin Democrat lam an chaktual tualani sangni som ni in thlan khan Truman vote lem te in ne na achang ani kha Missouri tu ten kan ngai san tu hil tu ro pui Billy Graham a chena state ani a Billy Graham library po ala ani tun hi vice president candidate J.D. Vance an ngor takin a campaign boka sangni somni palia po Truman vote lem te ne na achan be sei ani chuba ka heng state rukzinga Iowa Nevada Kansas Rhode Island Oregon le Tennessee a tepo early vote an thak tran don ani a Iowa hi Republican ne na chan thin na ani a Truman ne na achang sa a ngai thei ani Iowa a hian mizo an omnuala zo fa te 90% chuan Trump an vote tura ngai ani Tennessee hi Taylor Swift i chen na ani a ani chuan Harris a thlop thu apuang ani kha ma se Tennessee a hi chuan Trump chak tura ngai ani Nevada hi casino le gambling mun pui ani a pola chuan Truman 0.5 vel lekin ma arhuaya tunge chakang ti a hriat thei mai ri lo ani Kansas Oregon le Rhode Island te hi chu P Harris i chakna tura ngai thei ani a abik takin Rhode Island phei hi chu engtikong ma a Republican chak thei lo na mun na ngai ani zirtop ni hian Hawaii Louisiana le Washington a
early vote an pe ve bok anga losinia hi Republican chakna tura ngai ani a adang state pahnia chuan Democratic an chakang Washington state hi khovela mi ho saber lo ni thin Bill Gates omna ani a Paul blue le ani inthan anhai tultula khovela paho saber Elon Musk achebon sotle ani hi putrama atlin theina tura tho hlok berzinga mi ani hial mai theini a PAC America vote mangin battleground state a voter register nan dollar makta duai somsari panga amang der to a battleground state North Carolina Nevada Georgia Pennsylvania Wisconsin le Michigan ate intin kongka kikin voter register an siamani heta thok du chu darkar khata dollar somthum pasari ape a hei hi America rama na thok tu te hlo pangai ain asang dai jok ani chuba ka pu Elon Musk sa SpaceX siam Starship po lo ting takin an kap chuaka lo let le in an invuat hei ani voili lai an lo hlo cham to awangin tun tuma an hlo tling chu an lom hle ani rampuma opinion pola chuan Harris 1.7% sin ala sang zoka ma se ne na siam tu battleground state a chuan Traman 0.4 velin ma arwai thung ani Trama pol te an phur hle a Harris ilam an ngoi dewa riat ani nimin khan Fox News Harris komna an neya zona har sadeu chan thei manglo anei nual ani President betting odds lampo Trama ne rinna alakai chau mek zela betting odds company pasari te rin dan cho rualin 57.41 in Trama atsak rin ani a anin thlauna hi point som pruk lai atling ta der ani Polymaker betting odds company phei chuan 58 to 38 in Tramatan ne na chance omin an ring ani betting odds rin dan hian ngong lian tak aneya chu stock market ani US president in thanna a Trump chance athat awangin Wall Street a stock market an kai chho deuh veka Elon Musk a Tesla motor company market po akai chho ve ngal ani heng zong ai ma in Tramadin tak Truth Social and Call to Trump Media and Technology Group share po akai chho na satamaya cholkar khat chungin 90% lai akai chho to ani voina po 50% sin akai chho mek zel ani thulom om pakhat chu Trump tha tum tua an pu tak an man tak kha alo chuaka Republican Party member ani thu le Trump thlop tu ani thu asoya silai ero ken lo na tura alo keng pal ani Trump tha tum anga thu athang chu mak ati thu asoi lo thung ani ama ero chu Iranin Trump tha an tum thu CIA lamin an soi awangin Trump campaign chu ven himna uluk le zwal turin sarkar an nge na thona hial mang turin an deal ani le lama P Harris ile President Biden a team in mu thiam lo na akal tuang zela Obama le Biden a po mi puima a antong a in kal lek trin ani Democrat hu hang nei lian tak Speaker Louis Nancy Pelosi ipo in Biden an President achu to lo tur apuana trang voini thleng kan la in belo alo ti vele boka Biden hian President tam dang la thok thei tura ala in ngaya party chung primary vote in elna atling boxi a chutiang chunga an pe chuak chu dikin a hre theilo ani ber mai ani tun kam ni chung lek hian boruak dang lam em a thleng te ani ngot lo chuan thoma boruak a tha chho zela ne na a chan ngei po rin ani chuti lain Harris campaign team chuan a risel na check turin an tur ve chena Trama a risela a chaka a thluak apa ngai ti chu rang reng ma se politics a hlok na an mu du wang mai ani ole vointan chuan hei zong hi lo ni ri mai sela tuntum US president in thanna hian tunge ne na changzo ka irin Trump nge Harris comment section lama irin dan zok ron ziak ve ro le ni man nuam vek ule kan lo det le thuayang